Chicken bos. Chicken boy. Mak banyaknya HP udah. Bila sih kemaan ya Pi ya. Oh, bila sih gandeng ngambil ya. Bila jadi bila ya. Tengah. Bener kan? Corak tak ada corak. Mana? Ada aja. Wah, man lah kena. Betul lu. Corak HP ini bersih hilang. Di siapa kar? Tahu ada dua. Tak tepat gede kok. Siapa masa bocong ada HP ke apa? Cuma terus HP bocong. Tak boleh. Oh, alhamdulillah lah. Di HP bang. Coba cetek ni. Tabaan lah. Oh, mak apa dia moral kabel satu kan? Coba SMS dulu. Tabaan lah. Mahmud. Oh iya. Kita coba jaga gini. Untuk di dekat. Mak salah kan? Nulis. Oi. Oh, salah. Ada tepat. Kat kuburan. Kuburan sekarang. Sip, marilah. Ke grup mari. Nyari aplikasi baru klip ke video. Lagi ya apa betul TikTok dah. Coba TikTok kan. Mak tapi itu. Sip. Video pak foto gile. Rumah kana. Aku dicoba ngelari ya. Palang, HP apa dia? Kastan aku ngelari HP. Oh, bukan. Balik boy. Martin. Mak kok buko ibu? Hah? Mak kok buko? Ya ada medina ya celup kok marah. Kalau pai tak besarnya kok guna trainingan. Ki buru nolai pocong beni. Oh, jangan celep. Oh, kok mikir macam mata iya. Lulus pocong. Iya, ada saya. Ngecoan pocong. Bergerak, tang HP di mana? Di kok beda. Di kok benda kia ya? Bulan kan. Biar. Mari nomoran. Asmatin. Ini grup. Ngecek anu ketemuan nang kuburan. Ini apa nang Asmatin? Enak. Tak iya, masa ikala bocong. Derem. Ini iya bola kan. Iya, kurang mohal. Mak bisa dia. Kebe apa iya pocong HP. Cara aja napa di bocong tadi. Anu. Apa bro ya? Mak tak ada dah. Palang. Iya deh. Kerajaan berat sepeda.
Ada apa nih? Kemudian. Alah. Abu Mayu, yang meeting. Meeting apa? Chandra apa? Tada remah. Berapa dah? Oh gila. Beneng grup ruang. Oh segila wah. Bener hari sih ngacak neng grup dia. HP na aja elang. Tiba-tiba beda pesan grup ah. Macam beda meeting barapat deh yang makam. Bener hari sih ngacak. Ayo jibrang kau mulai gila. HP ni tina dinna kapi gila tadi bagong dulu desa. Elang ini memang. Yelang dinna. Sere kala pocong ngomjan ko. Masa pocong ngala tapi pocong. Iya, anu na bagong, pocong nga bagong. Ang kau cak nengalan deh bote pura wilawan. Ini keng kedung jebote. Asli cak ngap betul orang je. Lebih tung bahaya tole, biko bahaya lang. Pada nangko. Si Dina si pertama kali. Kau beri bimbing je lah kan. Pak jalan kau je. Pas weda jen berak je. Ngasih gunjing ruang. Lebih tung tengok biko. Ada orang boleh. Aku patu dia nak gendal magendal dan nak. Isa pa boleh ji. Ada. Kun boleh bagong. Merengis deh. Nah, mak berdepak wah. Lama nerko kena. Demah. Aku HP hilang. Elang ini mencoba tempat. Hilang ini nak. Helang Dina. Ibu dinak masa elang. Si tabamin. Main game. Iya tabamin game. Buru bah buru. Pas dia datengin, dia buru. Dan nak ulah. Habis ni turun. Kan ada dua ya kun. Main nak nerko nak aduh. Kau lagi perpan bimbing setiap bulan dah iya. Nak kan nak ya mender dah. Nerko. Nomor apa ni nelpon? Nomor apa nelpon? Angka aja. Siapa dia? Hello spek yo. Coba spek. Coba kita dengar. Mohon HP Bagong. Malang. Cek berde bagong kung rah HP nak leh. Pak ongku pemakan kan hala terus HP. Mai kau ni nah, dari mah. Merengis kok. Lagar. Ni mah den. Nah. Mayo lah ni sar. Jika aja mayo. Ya apa renggor? Iya ber. Pecah. Alah kok merengis. Ibu depak Di deh. pada. Mio. Mega. Siap kok. Kibro. Pas petong bagong. Mega ben melang dia. Ikaw nenda maaf kena. Jika mah. Kau ni orang ya? Abu ke makam. Kau ni ninja, entah kau ni. Kau ni ninja dundai kau sekali. Mai ka kena. Mega. Ya ben ya melang. Sang mabusa. Tak neror melolo. Mega. Mio. Ara, apa ya asmatin ya? Ngapain ngajak ngajak ke teman nang ego purun. Udah parlo na pagi di rumah ya. Apa sih enya bulun golek ke tonce ke. Tapi mon pas enggak nang purun siapa sih desaan? Di rumah kemarin deh. Mak bulun golek go cek ke di rumah. Pola ngajak ngajak ke teman nang ego purun. Bulun golek go ya. Udah apa? Apa? Bedeng pocong. Jadi mau bocong. Di mau pocongnya di nak ya. Kau ya ada label tak kebel kok. Botang di mah. Hah? Tang di mah. Di rumah. Cek bola nanya Asmadin, ngucak ketemuan. Ngucak ngajak ketemuan nang makam ya. Udah parlon aja. Tak tahu cek parlo apa. Pula sirapat chandri ya pula. Iya bola ya. Abi na bening kok senekku lu. Siapa? Ela.
Harap. Ini lang yan. Ari ya temu. Ya, marah. Ayo tenang. Ya. Itu ketemuan memang makam, ke makam ya. Mayu. Ari ngonin HP nak kana. Kama na ka na. No, Robon. Itu gua udah apa Bina? Bari elang tak temu. Tamo ba da nelfon? Chat suara na bagong. Bagong menila mate. Loh, jian na si Ani. Iya. Masa pas mau ngareng mate pas ngibah HP deh ya. Sebulan din mayu din. Lamay magkad ka. Mayu. Da iya. Ring labinya mayu. Marin ini kah? Pentong. Marah bade neng na, angko rene neng engat-engat. Angko rene tahu ah. Iya, Mayu. Gampang. Ambulu kena detek kena. Angko re anu, atu kemi detek ya. Durian. Ya, ring. Baca bismillah. Mak ka tibi. Bujuk VIP di lain. Boh. Mewah dari dalam. Bosanan. Selarang. Saya ucap udah liber we dalam. Paket komplit di dalam ri. Terus di pentong sekarang tak lemah-lemah nak. Detek ya. Gong saboran na gong. HP na pa beli gong. Di lemak kasan TikTok kena. Main TikTok di dalam. Iya. Beli gong. Man main HP dalam gong. Gong. Pak kita ni urang mana je gong. Hei. Ben manang dina. Bandung. Ya Allah. Acak manteli dah iya. Tidak remar ya. Ya Allah. Oh iya makam bagong boh. Bambu makan. Mana iya mahakam ya pula nak. Nyorotun. Makam bagong kena. Iya. Iya. Demo orang ah. Mana minang dalam? Manggan nah. Ngari. Anjir remi. Enggak mau nyin DJ kata. Ada ya. Tik tak tuk. Dah ya Jan. Aku nak akan tok mundur. Tok lu. Tak ada kita akan tok dia. Allah cak temko tepan ni ikan dah. Sorry gong. Tak lah gong. Beni gelutuk lah gong. Apa ni? Makasih raja orang ni ya. Kedin. Bumak ngitek. Bagong. Anjir gila di kona apa ni? HP na di mah HP na. Gong. HP mo beli gong. Alah may ngamuk. Apa keng syarat? Betul baru. Pak Bon. Cak kor kok na kuen. Boleh gila bela kok no ke nang kok ben gila. Ma ya kana. Lel kasmare guna ko do ya. Antor dulu. Marang ni aja ke. Madin. Mayu. Mayu kami. Balik ke telu. Saya mau tu siapa deh, Pak? Selfie. Penter selfie. Oh iya. Mayu. Aku semua tu lagi nah.